nikad gore nije bilo. Nikad gora atmosfera nije bila. Nama i sad ministri kantonalni vozuju auto čitav dan. Ali imaju auto 24 sata na raspolaganju. I treba da ima 24 sata auto na raspolaganju, ali parkirano u dvorištu. Da ako zatreba negde može doći na posao. A ne da on voza sada ženu, dijete, da može otići u prodavnicu. I to oni smatraju za normalno. To nije normalno. Što veće auto, što bolje auto, sekretarica da vas najavi. Ako ste vi sad neki ministar ili nešto, i vi se morate sekretaricu da vas najavi da kaže hoće moj ministar, ako vi ne možete nazvati sada i reći ovdje, pa reći svoje ime, ja sam taj i taj, i ako vas taj tamo neko ne zna, ne možete se ni baviti s tim. Vi ako nemate odnos sprem javnih sredstava kako treba da bude, nećete imati sprem ničega. Nam ministar čim dođe na vas gleda da zaposli ženu, gleda da zaposli sina, gleda da zaposli ne znam ni jednog svog. I to je normalno. Svake godine i svaki izbora dolaze sve lošije i lošije ministri i sve gori i gori zastupnici. Mislim da je ovaj kanton izgubio još 4 godine u nekakvom razvoju i postoje političke partije koje kad dođu na vlast, on ne dozvoljavaju ni da se portir zaposli mimo njihovog nekakvog stava. Uvijek negdje iza sjede određeni ljudi koji donose odluke i onda ih samo serviraju ovima u skupštini koji to treba da provede. Dakle, ja sam imao iskrene razgovor prije svega sa Dinom Konakovićem, kasnije malo i sa Nerminom Nikšićem, kad smo mi rekli Dini, imaš naš glas u parlamentu, a u svemu ćemo pričati dan poslije. I opet su nas izvarali i opet su nas prevarili i opet smo ispali malo naivni. Sad dođe Dino Konaković u studiju ovdje kod vas i sad se on čudi, amani jarebi, kako nije bilo para za kraj, kako nije bilo projekata. A mi mu to rekli prije 4 godine i on nas je razumio i on je rekao mi hoćemo. Forto dođe, kaže meni u Sarajevu, ja kad bi se pitao vama i ne treba aerodrom. Trebaju tebi 2 u Sarajevu sada. Ja sad kad slušam određene naše ljudi iz Bihaća koji su otišli gore, koji vrše određene pozicije i kad oni govore, evo vidite ovo, vidite ono, evo mi dali ono, pa navode primjere. Oni sad nas dovode u situaciju kome više mi vjerujemo, svojim očima ili njima. Nije Emdžad Rahmetli došao i donio odluku vijeće Emdžad, mi ćemo graditi aerodrom. Nego je došao član predsjedništva iz Sarajeva Bakir Izetbegović i predsjednik, ne znam ko je bio ta premijer, ili Novalić i neko drugi kad u to vrijeme, i rekli mi ćemo ovdje praviti aerodrom. I Emdžad rekao nećete sad stavljati kamen temeljac dok ne osiguramo ne znam nija šta novac, ovo plan. I ispravno je postupio. Proklet bio onaj ko kaže Bihać je daleko. Dakle, njima je glavno, joj vi ste daleko, vi ste teško doći, umorio sam se, vi ste ovako, vi ste onako i to im je glavna priča. I onda kad su izbori, kad treba glasova ili kad treba sad podrška u parlamentu, onda nismo daleko. Ja kad sam stupio na poziciju, opština je bila, u gradu je bio u vrlo lošoj poziciji finansijski. Dakle, trebalo je vraćati dugove. Kad sam ja direktor Unikredit banke rekao grad će vraćati svoje dugove, on je ostao zatečen, kao što ja to kažem. Pa ja to kažem zato što prije mene nisu vraćali. Dakle, ja za 6 godina sebi uskratio 150.000 maraka. I onda ljudi kažu, a sad pogledaj sada, oni se kažu, to je demagogija. Kao, pa gde ti budi demagog kad je to demagogija, gde ti to radi? Gde si ti odreci 1000? Oni drugi kažu, a evo koliko je on ukrao kad se ovoga odrekao. Biti zastupnik u skupštini. Ja mislim da nema ništa bolje od toga. Tu su plate, ljudi se vide i kolike su plate. Neko hoće da kaže nešto, neko i ne govori. Ali većina i ne zna ni reći. Ali on ima tu platu. Ne može nekim ljudima platu, ne može se smanjiti ni politika ni struka. Može se smanjiti sam palija. Ništa drugo. Neće onaj ko ima platu 5.000 maraka, neće toga lako odreći. Sve te institucije imaju upravne organe i nadzorne organe koji su sastavljeni od članova političkih partija. I to se može riješiti za 10 dana, to se može riješiti, bez ikakvih problema. Kad vas žena ostavi ili prevari, kad imate problema sa djecom, kad vam propadne biznis i onda kaže ja idem sad u politiku. Tu što on nema pojma od toga, ni od politike, ni od neke oblasti, tu nije bitno, bitno je samo da se on ušpo negdje u nekakvu ekipu, da ga ta ekipa forcira, da on sutra kad dođe dobro njemu, dobro i ovima drugima, a ne možete vi imati učitelja ili profesora koji će vam raditi za platu, ne znam koliko sad, 1.500, 2.000 maraka, a vi tamo sad imate platu 5.000 maraka. To nije u redu. Nema većine
ali mi imamo sada tu političke partije koje su naučile da rade i sa 15 glasova i sa čovjekom koji je bukvalno bio polumrtav i da nama uporno proizvode strah. Pred svake izbore proizvode nam strah Bošnjacima od Dodika i od Čovića, vjerovatno njima od Bakira Izetbegovića i na kraju mi svi držimo se onoga svoga tora i na kraju kad sve završi opet oni sjedu gore i sve se dogovore. Ja osuđujem sada izjavu člana predsjedništva koji kaže ja neću otići u Beograd i koji za 2 mandata ne ode u Beograd, u Zagreb ga ne zovu, a u Široki Brijeg ne smije, a predstavlja Hrvate. Mi pomalo naivno mislimo da će međunarodna zajednica riješiti sve naše probleme. I tu mislim da Bošnjaci često puta prave grešku zbog toga što od sebe pokušaju da naprave žrtvu i kao nas će neko zaštiti. Kako su nas štitili vidjeli smo na primjer Srebrenice. I vidjeli smo na primjer ovdje kod nas, da nismo mi ustali, da nismo mi isprsili, digli puške i mi prošli ko Srebrenice. Dakle, bivši gradonačelnik Bihaća je premijer rekao da ti si Šuret jedini ponosiš time što si ti seljak. Ne ponosim se ja, nego ja samo konstitujem. Volio da je moj babo bio doktor neki, ili da je bio vojno lice. Mi smo išli u Amnu školu, sva djeca bila djeca vojni lica, mi s Koca dođemo prljevi, tuckevi, umor, izdvojeni, pa je opet bio najbolji, nisam opet bio najbolji, ja sam bio odlikaš. Gledajte, nekad su Skoci bili zborovi birača. I vi u Skoca dođete na zbor birača među 100 ljudi i da vi nešto kažete. Trebali ste biti i pametan, i jak, i ne znam ja šta imati, znači neće ljudi da slušaju baš budale. I biti hrabar. I biti hrabar. Dakle, pre 100 ljudi. Sad, u ovoj nekakvoj digitalnoj eri, sad čovjek može da vlada sa 1000 ljudi i da nema one osobine koje bi trebao imati sad kad bi neko rekao aj stani pre 100 ljudi. Imam sam poruku vašim pratiteljima da budu milostivi, da me baš ne opletu previše sad. Ko analizira sada političku situaciju, ko analizira društvo, uopšte i odnose, vidjet će sad po reakcijama kako to izgleda. Sa zadovoljstvom najavljujem vašeg i našeg narednog gosta. To je gospodin Šuhret Fazlić, aktuelni zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, bivši gradonačelnik Bihaća i naravno jedan od osnivača pokreta za modernu i aktivnu krajinu. Gospodine Fazlić, dobrodošli. Dobro večer. Hvala. S obzirom da je aktuelni mandat 2022-2026 na izmaku, uvijek je red da se uradi neka rekapitulacija događaja, da se analizira stanje, da te analize posluže za naredne planove i da se osvrnemo na ono sve što ste vi i vaše kolege radili u protekle 4 godine. Pa kad sad okrenem unazad 4 godine, da sam malo mlađi, možda bi bolje bilo da se ciment nosio 4 godine. Mislim da bi bilo manje para, ali bio bi sigurno zadovoljniji da sam to radio, da vam iskren budem. Zbog toga sad kad čovjek okrene unazad i kad pogleda onaj mandat, ja sam bio u Skupštini kantona, Unsko-Sanskog kantona, kad se neki nisi ni rodila učiti sad u policiji od 1998. do 2000. godine kao član liberalne stranke i bio sam tad u CD koaliciji. I računajući, gledajući taj rad, neposredno poslije rata i ovo sad, gledajući tad entuzijazam ljudi i ovaj sad koji smo imali, gledajući stručnost ljudi tad i u izvršnoj vlasti i u zakonodavnoj i ovo sad, razlike su ogromne. Dakle, bez obzira bio ja dio nekakve većine u vlasti za ove protekle 4 godine ili kad sam bio opozicija i sad sam u opoziciji, isto sam se osjećao. Osjećao sam se frustrirano, da vam iskreno budem. Dakle, svake godine i svaki izbora dolaze sve lošije i lošije ministri i sve gori i gori zastupnici. I ja sam pokušavao na početku mandata da razgovaram i s jednim i s drugima i da ukažem neke stvari. I ono što sam ja govorio i kad smo govorili o zdravstvu, kad smo govorili o obrazovanju,
Ja sam govorio, nemojte samo da grebemo po površini. Dakle, mi smo samo ko nekakva skupština, ko nekakva izvršna i zakonodavna vlast grebali samo po površini problema. Bavili se samo s tim što se može malo zakrčiti. Niko nije bio spreman, niti znao, niti bio spreman da urudi malo dublje u problem. I svi su znali kako treba postavljati svoje kadrove, kako treba smjenjivati one druge i svi su znali kako se treba baviti kadrovskom politikom i svi su znali kako treba izvući neki šićar iz toga. Tako da sam ja u jednom momentu shvatio da onda, da me mnogi ne razumiju kad ja govorim sada o tome kako bi trebalo raditi i šta bi ja to radio, da me ne razumiju mnogi ili da me ne žele razumjeti, onda sam se na neki način malo povukao. I kad smo bili vlast i kad smo opozicija povukao, malo sam se umirio, što bi ja moj drug rekao, pravio sam se mrtav. Češće ja sam shvatio da govorio, ne govorio, da od toga neće biti koristi. I evo jedva čekam da se to završi. Ja sam 17. aprila otišao i zvanično otišao i u penziju. Tad sam povukao, znači podnio, nisam više profesionalni zastupnik. Dobio sam penziju, ne mislim tražiti da ponovo budem pa da dobijam jedno i drugo. Čekam da se završi to i da pokušam onda iz neke pozicije ovako sa strane da pokušam na nešto utjecati. Znači, kad bi jednom riječu, kad bi čovjek to htio da kaže, da da ocjenu, mislim da je ovaj kanton izgubio još 4 godine u nekakvom razvoju i to me ovako posebno zabrinjava jer iz mandatnog perioda u mandatni period gubimo vrijeme, dolazi nam sve lošiji kadrovi, sve se manje bavimo suštinskim stvarima. Na početku mandata, faktički u prvoj polovini ovog mandata, negdje 2023. godine, jednu ste originalnu izjavu u vašem stilu rekli da ne želite da se bavite kao ozbiljan političar i stranka kojoj pripadate faktički kadrovskim rješenjima ko će biti portir u bolnici i ko će biti spremačica u nekoj instituciji koja je osnivač dom zdravlja. Da li ste uspjeli u tim svojim nakanama? O tome ja govorim. Dakle, mnogi tako vide politiku i mnogi tako vide. Postoje političke partije koje kad dođu na vlast, on ne dozvoljavaju ni da se portir zaposli mimo njihovog nekakvog stava i mimo tih pojedinaca u pojedinim političkim partijama koji zapošljavaju ljude. Dakle, to je jedna praksa. Druga praksa je da se uvijek negdje iza kulisa, uvijek negdje iza sjede određeni ljudi koji donose odluke i onda i samo serviraju ovima u skupštini koji to treba da provede. Ovamo neki ljudi sada, jesu to predsjednici političkih partija, jesu to pojedini zastupnici, jesu to neki utjecajni, oni donose te odluke i ti ljudi oni sada određuju ko će biti, šta će biti. Ja lično nikad se s tim nisam bavio i ne želim se tim baviti. Mislim da je to nekakav, ne mogu reći najniži nivo bavljenja politikom, nego ispod tog najnižeg nivoa i to svako zna. I to su radili i to rade i dan danas. S obzirom da je pomak bio dio parlamentarne većine... Trudim se da što manje spominjem pomak jer bojim se da me ne bi... Ja sam jedan od rijetkih političara kojeg je Centralna izborna komisija više puta kažnjavala. Meni kad spomene CIK, ja padam u nesvijest odmah. 50% padam u nesvijest. I onda se trudim da što manje spominjem pomak da ne bi ispalo ovo preuranjena kampanja. Pa zbog toga izbjegavam tu nekako priču, zbog toga ako izgleda malo ovako konfuzno, nije direktno da razumijete da je to i da oni koji budu gledali da razumiju da je to. Bili ste dio parlamentarne većine u federaciji. Bilo određeni turbulencija. Tu je bio haos, nije bilo turbulencija. Kako vi to vidite? S obzirom da ste političari iz onog sistema i u najteže vrijeme kad se stvarala ova država, bili ste na odgovornim funkcijama. U postratnom periodu bili ste to što jeste. Javnost o tome zna, ja neću ponavljati. Kako vi vidite to tezgarenje koje je u federaciji uzelo maha posebno u posljednjem dijelu kvartala? Pa, gledaj, ja bi sad trebao, sad jedina stvar, ovako u prvi mah, što želim da kažem, to je da nikad gore nije bilo. Nikad gora atmosfera nije bila. Kad to kažem, onda ispada sada da ja možda preferiram neke koji su bili prije toga na vlasti, koje izvlače s takve zaključce. Mi smo učestvovali dakle, ja sam negdje u onim izborima na kraju
nakon izbora ili nekad u izbornoj kampanji, ne znam ja kad, rekao da mi nećemo da budemo u vlasti sa NES-om. O tome sam govorio, zašto nećemo, i dalje to smatram. Sve što sam rekao tad smatram i dalje. Ja sam rekao mi nećemo da učestimo u vlasti sa njima i to nas je koštalo iz početka. Nisu nam dali da se ni primaknemo ni blizu stola gdje se odlučivalo vlast, kad se formirala vlast nakon izbora. Bila je ona smorka, ako sjećate, nas nije bilo tu nigdje i onda smo mi preko NIP-a, zahvaljujući prije svega Halilu Bajramoviću, koji je uspio da animira i Dinu Konakovića preko NIP-a, smo počeli da učestvujemo u pregovorima i da uđemo u vlast, a u stvari čitav namjera pomaka je bila, mi smo tražili nekakvu vezu na državnom nivou. Mi smo tražili neku političku partiju sa kojom možemo da postanemo vidljivi na državnom nivou, jer smo vidjeli da, što bi rekao jedan ugledni političar i visoko pozicioniran političar u Sarajevu, kad sam ja razgovarao sa njim oko nekih projekata i kad me je vrbao za svoju političku partiju, kad je rekao lokalni resursi, lokalna priča, lokalni resursi. Ko biva, ako hoćeš da budeš samo pomak u Bihaću, onda nema para iz Sarajeva. I mi smo to znali i onda smo htjeli da se malo primaknemo u tu nekakvu globalnu priču. Možda bi najprimjerenije, najprirodnije bilo da smo to uradili sa SDP-om. Nekako su nam najbliži bili većini članova. Međutim, u SDP-u toga nema. U SDP-u ispotpisao članski ili ispotpisao, član ili član, nema nešto između. A i kadrovski ovdje na kantonu baš nismo bili u dobrim odnosima sa ljudima, za razliku od NIP-a gdje je bio Halil Bajramović, gdje smo mogli sa njim da napravimo nekakvu priču i gdje je Dino Konaković razumio taj naš specifičan odnos da mi budemo tu, ali da zadržimo svoj identitet. I mi smo onda ušli u tu nekakvu priču sa Osmorkom, prihvatili su nas i gledajte, dakle ja sam imao iskrene razgovor prije svega sa Dinom Konakovićem, kasnije malo i sa Nerminom Nikšićem, kad smo mi rekli Dini, imaš naš glas u parlamentu, a u svemu ćemo pričati dan poslije. Dakle, nema ucijena, nema pogađanja, nema pogodbi, želimo da se to uradi, jer atmosfera je tad bila takva. Atmosfera je tad bila i ambasada američka, i međunarodna zajednica, i javno mnijenje, svi su očekivali da se formira nekakva vlast, pod navodnicima nova, i da se krene u nekakvu ozbiljnu reformu. I ja sam lično, mi su svi očekivali da se sad nešto desi, ono što čekamo 30 godina da se desi sad. I mi smo onda ušli sa njima u tu priču i mi smo ih podržali. Sad, ako ću ići dalje sada, ali ja bi opet sad na kraju rekao i opet se nas izvarali i opet se nas prevarili i opet smo ispali malo naivni. Zašto sam to pitao? U periodu kad ste bili gradonačelnik Bihaća, zagovarali ste razvoj aerodroma i zagovarali ste razvoj turizma, za koji ste uvijek podcrtavali da je nemoguć bez jakog, stabilnog nacionalnog parka. Kada ste došli u situaciju da se obezbijede neka sredstva sa viših nivoa vlasti, kad smo došli u situaciju da imamo direktora nacionalnog parka, da imamo određene pozicije u Sarajevu sa našim ljudima, da imamo situaciju da razvijamo turizam i infrastrukturu i aerodrom, došli smo u situaciju da je faktički javnost bila podijeljena. S jedne strane da je Krajina dobila nikad više, to je znači stav trojke. Mi smo ovdje ugostili određenu grupaciju koja zagovara tu tezu. I s druge strane imali smo goste čak i sa drugih kantona. Kako niste nikad više u smislu pozicije ili u smislu novca? Novca. Aha. Više, dok su konkretno zastupnik SDA gospodin Ziludić pa i gradonačelnik Sedić rekli da to nije tačno. Da su određeni kantoni zakinuti i da faktički to nije stanje takvo. Jeste li vi zadovoljni kako je implementirana određena situacija po pitanju ulaganja u aerodrom, odnosno u nacionalni park? Oni su nama sve obećavali. Mi kad smo sjedili, oni su nama sve obećavali. Mi nismo tražili nikakve konkretne pozicije u toj fazi. Mi ćemo tek kasnije u pregovorima sa NIP-om dobiti određene pozicije. Trebali smo dobiti svaku 8. poziciju. Mi smo dobili dvije pozicije. Nama je glavna priča bila projekti. Dajte nam da se razvijamo, dajte nam projekte, dajte nas, tretirajte ravnopravno sa svim ostalim. Dajte vodite računa o Krajini. Dajte vodite računa o onim ponderima. Ne treba niko da utvrdite egzaktne kriterije za podjelu novca i dajte da se to vidi. I sve su obećali, sve su rekli i na kraju toga ništa nije bilo. Dakle, sad kad slušam određene naše ljudi iz Bihaća koji su otišli gore, koji vrše određene pozicije i kad oni govore, evo vidite ovo, vidite ono,
evo mi dali ovo, mi dali ono, pa navode primjere. Oni sad nas dovode u situaciju kome više mi vjerujemo, svojim očima ili njima. Dakle, oni su pravu, ne laže on ništa. Koji god kaže, da ne spominjem sad imena, mi smo dali krajni to, to je istina. Ali to nije ništa. Znači, mi ne pričamo o zadnje 4 godine. Mi ne pričamo o zadnje 8 godina. Mi pričamo o zadnje 30 godina, o zadnje 40 godina. Dakle, vide ljudi, nema tu priče sada mi smo dali. I onda sjete, sad dođe Dino Konaković u studiju ovdje kod vas i sad se on čudi, amani Arebi, kako nije bilo para za krajnje, kako nije bilo projekata. A mi mu to rekli prije 4 godine i on nas je razumio i on je rekao mi hoćemo. Forto dođe, kaže meni u Sarajevu, ja kad bi se pitao vama i ne treba aerodrom. Trebaju tebi 2 u Sarajevu sada. Nikšić za 4 godine nije progovorio, nije spomenuo riječ aerodrom. Spomenuo nije. Ali gledajte, kad je aerodrom u pitanju, to nije projekat Bihaća. Nije Emdžad Rahmetli došao i donio odluku vijeće Emdžad, mi ćemo graditi aerodrom. Nego je došao član predsjedništva iz Sarajeva Bakir Izetbegović i predsjednik, ne znam koji je bio ta premijer, ili Novalić ili neko drugi kad u to vrijeme, i rekli mi ćemo ovdje praviti aerodrom. I Emdžad rekao nećete sastavljati kamen temeljac dok ne osiguramo ne znam nija šta, novac, ono plan. I ispravno je postupio. I krenulo se u tu realizaciju. I sad mi smo napravili izvanredan posao. 1.000.000 kvadratnih metara je otkupljeno. Dobri dozvole, pripremili sve za krajnju ovu dozvolu. To je Sizifov posao. To ko ne zna šta to znači, to je Bože sačuvaj. Dobri novac. Dakle, mi smo prethodne vlade, prije ove sadašnje vlasti, dobili 30 miliona da možemo otkupljivati zemlju. Trojka, da nas nisu pozvali nikako za 4 godine da sjedemo. A prije smo sjedili, utvrđivali operativne planove šta ćemo raditi. Ne da nam nije izdali novac, nego su nam i uzeli novac. Dakle, oni su nam od 10 miliona što je ostalo, što nisu potrošili, 5 uzeli, 5 su nam stavili na raspolaganje. I sad, neki dan na sjednici vlade donose odluku o načinu trošenja sredstava. Ali trošenje sredstava koje smo dobili u prethodnoj vladi. Sad samo donose odluku, potrošuje se u to i od toga prave priču. Dakle, to je nešto što mene ovako posebno iritira. Taj odnos sada, ko je bio još? Bio je Denis Bećirević, bio je nedavno. Bio je, sad dolazili su i dolazit će sada. I opet će sad oni ibretite kao nema Krajina daleko. Ja sam na predizbornom skupu, da vam kažem nešto, ja sam vjerovao u Dinu Konakoviću. Ja sam jednom rekao da je to sigurno najpotentniji političar među Bošnjacima. Međutim, sad nakon svega ovoga sam izvukao zaključak ko mi se 3 puta zaklete Allaha, ne vjerujem ništa. Završena priča. Dakle, došli smo u situaciju sada da dolaze samo kad su izbori, pred izbore, pričaju šta ćemo, kako ćemo. Nakon toga, ako imate određene pozicije, eto ih svi su bili, dakle, svi predsjednici stranaka su bili u Svisu kad smo dogovarali Dom naroda. I kad su nas lomili da mi podržimo određene rješenje za Dom naroda i više tapije niko nije došao. Sad će opet doći. I sad će opet govoriti, kako vi ste. A ovo sam htio reći, dakle, ja sam predizbornom skupu rekao proklet bio onaj ko kaže Bihać je daleko. Dakle, njima je glavno, vi ste daleko, vi ste teško doći, umorio sam se, vi ste ovako, vi ste onako, i to im je glavna priča. I onda kad su izbori, kad treba glasova ili kad treba sad podrška u parlamentu, onda nismo daleko. Prije ovog mandata zastupnika u Skupštini kantona 6 godina bili ste prvi čovjek grada Bihaća. Bio sam gradonačelnik, sam bio prvi. Ima dosta kandidata da budu prvi. Bili ste gradonačelnik. Dakle, ja kad sam stupio na poziciju, opština u gradu je bio u vrlo lošoj poziciji finansijski. Dakle, dugovi ogromni, 6 mjeseci izostala plata, nema regresa, nema toplog obroka, nema ništa. Moj stav je kad su ljudi koji rade, državni službenici, ne rade oni za kikiriki, oni rade za novac, za platu i prvo mi je to bio cilj da se to dovede u red, da ljudi počnu dobijeti platu. Svaki dan me neko čekao od ovih povjerilaca kojima smo bili dužni i to dužni bili velike novce i tražili su novce. Dakle, trebalo je vraćati dugove. Kad sam ja direktor Unikredit banke rekao grad će vraćati svoje dugove, on je ostao zatečen, kao što ja to kažem. Pa ja to kažem zato što prije mene nisu vraćali. Dizeli su, nije problem, nije grijeh dići kredit, grijeh je ne vraćati ga. I mi smo to radili. I onda od meni su pravili viceve, kao kako je nastao gušter, da li šuhret aligatora da ga hrani i on nakon nekog vremena
i dobili ste guštera. Pa sam ja stavio onaj gore, onaj semafor na opštinu da ljudi vide da nije budžet vreća bez dna, da tu ima toliko i toliko novaca, jer ljudi misle da je ovo carska hazna, pa ti zagrebi sada iz toga koliko hoćeš. I onda sam ja morao, sada ako je neka manifestacija trošla 15.000 maraka, ja sam onda rekao dobit ćete 5.000. Ako je bilo 5.000, ja sam rekao dobit ćete 500 maraka. Kad govorimo o nekim datuma iz rata, nekom obilježavanju. Ja sam znao da se može to organizati i za toliko novaca. Međutim, vi znate kako je kad se nekome uskrate novci, kako ljudi reaguju i bilo je to stvarno, bilo je teško, ali eto, uspjeli smo. Da bi to uspjeli, da bi ja sam morao početi od sebe. Od vlastitog primjera. Dakle, ja sam morao reći ljudima nema novaca, evo ja sebi sada smanjujem platu. Ja se smanjujem platu 2.000 maraka na mjesečnoj bazi. 6 godina puta 12. Koliko je to? 72. 72 puta 2. 150.000 maraka. Dakle, ja za 6 godina sebi uskratio 150.000 maraka. I onda ljudi kažu, a sad pogledaj sada, oni se kažu, to je demagogija. Kao, pa gdje ti budi demagog kad je to demagogija, gdje ti to radi? Gdje si ti odreci 1000? Oni drugi kažu, a evo koliko je on ukrao kad se ovoga odrekao. Ali većina ljudi je to shvatila. I ova priča sada oko plata u Skupštini, isto tako. Meni biti zastupnik u Skupštini, ja mislim da nema ništa bolje od toga. Tu su plate, eto ljudi se vide i kolike su plate. Neko hoće da kaže nešto, neko i ne govori. Ali većina i ne zna ni reći. Ali on ima tu platu. I ja nisam se nikad s tim slagao. Međutim, svaki moj, da sam ja nešto pokrenuo, neku priču, to bi onda bila demagogija. Jer ti kad iziđeš sa nekom pričom sada, a znaš unaprijed da nema od toga ništa da te neće podržati, onda gubiš podršku kolega, praviš nekakav, ispane je to baš loša propaganda, tako da nisam, odustao sam od toga, ali kad je bilo o meni riječ, ja sam se odrekao tog novca i mislim da sam uspio. Sad kad se vratim na taj period, dakle, uspjeli smo prvo da povratimo imidž grada, da Bihać bude sada prepoznatljiv kao nekakav grad koji može, ja sam bio strašno frustriran na koji god sastanak ode u međunarodnoj zajednici koja organizuje neka nevladina organizacija, sjedi Armin i sjedi Nermin, gradonačelnik Cazina i Boske Krupe. I oni su u nekom projektu, nas nema nigdje. I polako smo i to gradili, mi smo sad tu negdje u vrhu. Vratili smo dugove, ustabilili to i mislim da je to ogromna stvar. Međutim, mene je, eto, i potres u mom mandatu i potres bio. Dakle, nema šta nas nije zakačilo, ali najgora stvar je bila migrantska kriza. To ljudi zaboravljaju. Nama je migrantska kriza ne da nam je uzmala dio vremena i kapaciteta. Uzmala se 100%. Mi smo danima se bavili s tim. Danima. I jednostavno neke stvari za koje sam ja planirao da je uradim i da je uradimo, nismo mogli da je uradimo. I na toj migrantskoj krizi se najbolje vidio odnos spram Krajine i spram Bihaća. To je bilo biti ili ne biti. Mi smo 2018. godine, ja mislim da je bilo 7.000 migranata na ulicama Bihaća. Pa sjećate samo dom penzionera, pa gore one mjesne industrije, pa grada, pa kolona pa ljudi na internetu, sada šta pišu, šta govore. Sad ispada Šuret Fazić da je kriv za migrante koji su došli iz Nepala, pa protesti. To je bila strašna stvar. I ni od koga podršku nismo dobili. Niko nam nije došao iz predsjedništva. Niko nam nije došao iz vlade, niko nije došao neko vrijeme. Kasnije se malo stvari počele mijenjati kad je Selimo Ciklić došao za ministra odbrane, sigurnosti. Ja. Kad je Selimo došao, onda se to počelo mijenjati i mi smo onda uspjeli da izgradimo i tu infrastrukturu, da se nametnemo. Ali gledajte sada, Bihać, jak sam govorio sada da su migranti kruzer za Bihać i da mi sad u svemu tome trebamo biti pametni. To je nas, to je ko zemljotres. Nešto te je strefilo, gledaj da izvučeš živu glavu iz toga i da prođeš što bolje. I nas je to strefilo, ne možeš utjecati na to, gledaj da izvučeš što više iz toga da prođeš što bolje. I mnogi su iz toga izvukli ovo što bolje. Nevladne organizacije, mjesne zajednice, projekat ovaj, projekat onaj, trgovine, radna mjesta. Ja mislim da i sad migranti zapošljavaju nekoliko stotina ljudi u Krajini i u Bihaću. U vašem mandatu gradonačelnika desio se i nesretni COVID-19. To sam i zaboravio.
Samo kad sjetite te, mislim, COVID je posebna priča. Sjećate svi onoga, dajte one tunele na ulicu, dajte rukavice 2 marke, maske, ko će nabaviti, dezinfekcija, policijski auto hoda kroz grad sa onim glasnogovornikom, ko 42. Mislim, to su bile strašne stvari, ali to ljude uzima, da vam kažem, svi mi ljudi pišu sada, sad svi su prisutni na društvenim mrežama i ljudi pišu sada. A mi to čitamo. Dakle, nije nama svejedno kad te neko uporno okrivljuje za nešto, kad ti proglašava krivim za nešto, a ti moraš da radiš u nekakvom javnom interesu i se boriš iza toga koji tebe neopravdano okrivljuje. Želim da vas napomenem da pokušam povući paralelu kad ste vi odrekli ovo 150.000 maraka u mandatu. To je stan jedan. U Bihaću. Ured za borbu protiv korupcije prije nekih 20 dana objavio registar primanja po raznim osnovama. S obzirom da nije, mislim, od tada bila sjednica Skupštine u ovom sazivu, kako vi gledate na ovakva primanja ne samo izabranih zvaničnika, nego i direktora javnih ustanova, javnih preduzeća pa i određenih fondova koji imaju znatno veća primanja nego izabrani zvaničnici u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i da li postoji model po vašem razmišljanju da se te plate konačno stave u sistem i da li će tu biti po vašem mišljenju opiranja ili će tu morati i politika i struka u cilju zaštite i budžeta i plasiranja sredstava u nove investicije, u određene poduhvate, planski, morat ćemo se kao društvo s tim obračunati. Ne može nekim ljudima platu, ne može se smanjiti ni politika ni struka. Može se smanjiti sam palija. Ništa drugo. Neće onaj ko ima platu 5.000 maraka, neće toga lako odreći. Ali ja mislim da tu imamo jednu zamjenu teza i ti svi direktori, i ti sve javne ustanove i fondovi koji imaju takve plate. Nisu to došli ljudi sada iz Amerike, nisu došli iz Čečenije. To su ljudi odavde koji su imenovani od strane određenih političkih partija, od određenih uticajnih pojedinaca, grupa koji su stavljeni. I sve te institucije imaju upravne organe i nadzorne organe koji su sastavljeni od članova političkih partija. I to se može riješiti za 10 dana, to se može riješiti, bez ikakvih problema. Da se napravi nekako politički kompromis, da se kaže hoćemo to uraditi, bez obzira bio zakonski osnov ili ne bio zakonski osnov, on se može napraviti da ovi upravni organi donesu odluke i da se to na neki način uvede u red. Dakle, kad su u pitanju plate ovih zastupnika ili ministara, te plate su realne, ali pod uslovom da imate stručne, obrazovane, kompetentne, profesionalne, neovisne, nekorumpirane zastupnike i imenovane funkcionere. Pošto vi nemate tako, pošto kod nas je praksa da kad vas žena ostavi ili prevari, kad imate problema sa djecom, kad vam propane biznis i onda kaže ja idem sad u politiku. To što on nema pojma od toga, ni od politike, ni od neke oblasti, to nije bitno, samo bitno je samo da se on uščupao negdje u nekakvu ekipu, da ga ta ekipa forcira, da on sutra kad dođe dobro njemu, dobro i ovima drugima, on provodi nekakve njihove interese i idemo dalje. Dakle, to je sad jedna ovako kancerogena situacija koju po meni može riješiti samo nova, to mi rekli paradigma, kakva nova praksa, nova priča. Sad ćemo vidjeti u izbornoj kampanji koje će političke partije možda i imati snage da istupe sa određenim planovima, da istupe sa određenom politikom. Mogu se stvari riješiti, mogu se stvari postaviti. A ne možete vi imati učitelja ili profesora koji će vam raditi za platu, ne znam koliko sad, 1.500, 2.000 maraka, a vi tamo sad imate platu 5.000 maraka. To nije u redu. I ja sam uvijek o tome govorio, kad sam bio gradonačelnik, ja sam govorio ne mogu ja imati platu sad 5 puta veću od učitelja. Ne može, ne znam, sjećate se vi kad smo mi nekad bili u vladi kantona pa imali štrajk zdravstvenih radnika pa pregovarali sa njima. I ja sam tad imao sreću ili nesreću da budem u pregovaračkom timu i ja sam to riješio za vrlo kratko vrijeme. Kad sam rekao
sve što vi tražite u pravu se treba vam dati. I to sad vidimo. Dakle, to sad vidimo kad nemamo doktora, kad nemamo specijalista, kad se ne možemo liječiti, kad umiremo da nas to sve košta, da ne govorimo sada o obrazovanju, da ne govorimo o policiji, da ne govorimo dakle o ljudima koji faktički drže ovo društvo i ovu državu. Kako gledate ovo da sjednice Skupštine se ne održavaju skoro 2 mjeseca? Pa nema većine. I trpe građani. Nema većine, ali mi imamo sada tu političke partije koje su naučile da rade i sa 15 glasova i sa čovjekom koji je bukvalno bio polumrtav i da mijenjaju poslovnike i da se online održavaju sjednice, samo da to bude sad je ta većina nekakva upitna, međutim to ne zabrinjava nikoga jer oni su, bitno je, funkcioniše imenovanja, postavljaju se ljudi, postavljaju se kadrovi, novaca u budžetu ima, isplaćuju se plate, da li se još neke druge stvari radi, da li se dijele sada neke pomoći, da li se iz rezerve dijeli, da li se namještaju neki poslovi, da li se priprema kampanja. Ja sam u zadnje izbore platio, ne znam koliko kaznu i ja i politička partija koju ja pripadam, zato što sam ja potrošio 6 ili 7 maraka, što sam pozvao građane Bihaća da iziđu na izbore. Ako to gradonačelnik nema pravo da pošalje poruku i da kaže iskoriste svoje demokratsko pravo i izađite sutra na izbore, bez navođenja bilo koje političke partije, ja sam upravo to uradio i Centralna izborna komisija kazni i mene i moju političku partiju. A vama sada pojedini ministri ili funkcioneri dođu iz Sarajeva sada ovdje ko nekakvim državnim poslom i onda održavaju političke sastanke tamo, izjave ovamo, konferencije za štampu tamo i to je sve u redu. A Centralna izborna komisija trenira strogoću na ovim malim, od Sarajeva udaljenim političkim partijama. Upravo se desilo to treniranje i nedavno. Bili ste u medijima izrečiti da želite biti kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva. Centralna izborna komisija je rekla ne. Imate li komentar na odluku Centralne izborne komisije? Pa mi smo htjeli da imamo kandidata za člana predsjedništva i da imamo kandidata za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. I ja sam bio u planovima da budem kandidat za člana predsjedništva i da sam bio kandidat, samo dvije stvari trebalo reći. 30 godina, dakle, vi nas držite taocima ovdje u ovoj državi, proizvodite strah jedni od Srbi, straše nas, mi strašimo Srbe, Hrvati, jedni drugi pomalo, pa onda ovi će se odcijepiti, ovi neće. 30 godina, dakle, mi ne možemo normalno društvo da napravimo i dajte više da krenemo, da uradimo korak naprijed. I ono što je bila zamisao, bila je ta da mi ne samo Krajinu stavimo u žižu interesovanja, nego sve dijelove Bosne i Hercegovine, da se ne dijele resursi, da se ne dijele novci, da nisu njima njihove babe ostavile da oni dijele i da prave poticaje i da prave oni određene projekte i da oni određuju kome će dati, nego da se urade nekakvi egzaktni kriteriji i da se svi dijelovi Bosne i Hercegovine razviju ravnomjerno, ravnopravno, da svi vode računa, da se vode računa o svim dijelovima Bosne i Hercegovine. To je trebalo uraditi. To je trebalo uraditi. Međutim, mi možda jesmo napravili neke greške u procesu kandidovanja. Međutim, da Centralna izborna komisija od 80, ne znam ja koliko političkih subjekata, baš uzme nas, da uzme i da tako studiozno ispita to i da ne iskoristi ono da nam ne pruži mogućnost da se to ispravi, to je po mene ovako daje mi za pravo da mislim da smo možda mi smetali nekome, da se možda neko prepao da će ostati bez onih 20.000 glasova ovdje u Krajini koje je možda uzeli mi i da će to moći biti presudno. Ja volio bi da ne bude to, ali bojim se da je baš upravo to bio razlog. Prije nekih 20 godina radili ste u Uredu visokog predstavnika. Kako vi gledate s aspekta da imate i to iskustvo, da znate značaj institucije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ne samo na političke prilike, nego i na socioekonomske i na reperkusije na okruženje? Pa ja sam bio predsjednik ureda, šef ureda OHR-a za kanton 1 i jedno vrijeme na kraju sam bio i za kanton 1 i za kanton 10.
Tako da imam tu određene iskustva i sa Ešdaunom i sa Schwarzschillingom. Zadnji visoki predstavnik, po definiciji visoki predstavnik je bio Ešdaun. Sve poslije njega je bilo tanko. Dakle, ne može OHR bez bonske ovlasti, bez mogućnosti da nametne određene mjere u cilju sprovođenja Daytonskog sporazuma, od njega nema nikakve koristi. Nas dave, evo već, ja znam još 2007. godine su govorili o nekakvom ownershipu, da mi treba sad da budemo vlasnici svoje sudbine, da mi treba da donosimo sami odluke o sebi. Ako neće imati bonske ovlasti, onda nam i ne treba. Dakle, nama treba međunarodna zajednica da realno procjeni situaciju, da vidi da kako to funkcioniše ovdje i ko ima kakve interese. Ali ono što mene ovako posebno smeta, to je da mi mora da shvatimo da je Bosna i Hercegovina država i Srba i Hrvata i Bošnjaka i ostali. I da nema niko ekskluzivu sada na Bosnu i Hercegovinu i da niko nema pravo sada ni da je dijeli, ni da je preuređuje po svojoj volji, nego da shvatimo da je ona takva i da je takva i po ustavu i da mi živimo u takvoj državi. Ali isto tako mi moramo da shvatimo ono čime se ja ne slažem. Nama uporno proizvode strah, pred svake izbore proizvode nam strah Bošnjacima od Dodika i od Čovića, vjerovatno njima od Bakira Izetbegovića i na kraju mi svi držimo se onoga svoga tora i na kraju kad sve završi opet oni sjedu gore i sve se dogovore. Ja nisam zato sada da Bošnjaci izaberu člana predsjedništva Hrvatima. Ja osuđujem sada izjavu člana predsjedništva koji kaže ja neću otići u Beograd. I koji za 2 mandata ne ode u Beograd, u Zagreb ga ne zovu, a u Široki Brijeg ne smije. A predstavlja Hrvate. Dakle, mi ovdje, ako nećemo naći zajednički jezik, ako se ne trudimo da ga nađemo, onda nam treba, ne da nam treba samo visoki predstavnik, treba nam EUFOR od 50.000, 100.000. Ali isto tako moramo se sjetiti malo u prošlosti kako je to bilo. Mi pomalo naivno mislimo da će međunarodna zajednica riješiti sve naše probleme. I tu mislim da Bošnjaci često puta prave grešku zbog toga što od sebe pokušaju da naprave žrtvu i kao nas će neko zaštiti. Kako su nas štitili, vidjeli smo na primjer Srebrenice. I vidjeli smo na primjer ovdje kod nas, da nismo mi ustali, da nismo mi isprsili, digli puške i mi prošli ko Srebrenice. Dakle, nema ništa toga. Znači, moramo shvatiti da moramo naći kompromis Srbi, Bošnjaci i Hrvati, da moramo živjeti zajedno, da moramo tražiti kompromis. Nas uporno guriju u svađe, nas uporno guriju po principu mi ili oni. I zbog toga sam ja prije 4 godine mislio da je došlo vrijeme sada da će neko hrabro istupiti, reći čekajte ljudi gdje da sjedemo, jer je bio nagovještaj što biti tako i evo izjelovilo se sada ni od toga nema ništa. Dakle, OHR, situacija je takva da on nama treba, ali on nama treba sa bonskim ovlastima. Ali isto tako moraju sjesti predstavnici sva 3 konstitutivna naroda i moraju tražiti rješenja. Ne mogu Bošnjaci sada da nisu dobri ni sa Zagrebom ni sa Beogradom. S kim će biti dobro onda? Sa Ankarom, sa Istanbulom, sa Washingtonom. Sad sam vidio na primjeru Trumpa kako se to okrene roku 24 sata. Gledamo sada ko meha umater sada u Ameriku i onda jedan put desi, dođe Trump, kažemo dolaj pometi to, nema ništa toga. Vidjeli smo na primjeru Gaze šta se dešava i kako ljudi, šta im znači ljudski život. I mi se treba da vičemo, aman jareb, dete vi sada, mi smo to, mi smo ovo, mi smo ono, dete vi nas. Nema toga ništa. Mi sami ako ne budemo imali znanje i sposobnosti da nađemo kompromis, da nađemo modalitete zajedničkog življenja, gotovi smo. Nema od nas ništa. Ako sam vas dobro shvatio, znači korektni odnosi sa susjedima, izgradnja diplomatske mreže sa svjetskim silama, ali prvenstveno naš dogovor. Pa naravno. Uvijek ste zagovarali tezu da, i ponovili ste večeras ovdje, ako se ne varam, parafrazirat ću, da kad propadne sve u životu, nažalost kod nas uđu u politiku. Govorili ste svojevremeno da su kod nas na sceni izabrani zvaničnici, većina časti izuzecima, da dođu tašta, mašna, telefon i auto. Neće ova vaša generacija ljudi koji su obrazovani, koji su pametni, koji su samostalni, koji nisu skloni nekim trulim kompromisa, neće da se bave politikom uopšte. Za njih politika ima pogledno značenje, za njih je to nešto najgore, ne žele da se bave s tim. Mi imamo toliko stručnih ljudi, pa nama sada u diplomatiju ulaze ljudi
koji ne znaju sjesti u avion, koji ne znaju čekirati kartu. A imate diplomate od karijere, imate ljudi obrazovani, imate ljudi koji rade u svjetskim institucijama, niko se njih ne. Mi bi njih možda i uključili, ali da oni slušaju sad nekog ađa koji sjedi u nekoj političkoj partiji, a njemu govori ti si ne trebaš ovako, ti trebaš nako. Kako vi gledate, kako zainteresirati, pored ovakvih stvari o kojima smo razgovarali, o kojima vi uvijek potencirate, kako vi kažete, trulo društvo? Kako zainteresirati mlade da se bave generalno društveno korisnim stvarima, a posebno političkim pozivom? U totalitarnom sistemu, a nama se nameće ovo totalitarne kakve režimi, ili na mikrorazini, ili na državnoj razini, ili u RS, ili u federaciji, ti vlastodržci spremni da ubijaju. Mi smo, eto, srećom, nismo u situaciji da nas ubijaju sada. Ali nas ubijaju u nama ono društveno biće koje čovjek po definiciji jeste. Ono misleće biće koje mi po definiciji jesmo. Kad u tebi ubije politika želju da se vi organizujete u društvu, da vi učestvujete u nečemu, kad ubije želju da iziđete na izbore, kad ubije želju, od 90% ste ubijeni. To nama rade. I onda imaju nekako glasačko tijelo, postoji nekako glasačko tijelo, tu je neki 40% možda, ne znam, ili manje ljudi koji onda sad kroje sudbinu. A ovaj vamo dio postoji drugi koji je sada pod navodnicima ubijen. Sad njih treba reanimirati, njih bi trebalo se nekako povratiti, ali sa ovakvim kadrima, sa ovakvim funkcionerima, sa ovakvim načinom rada. Gledaj, ja sam u ratu vidio što ima veći pištolj, što je duži onaj pištolj, onaj Magnum, to je lošiji, to je lošiji komandir, komandant ili vojnik, ne znam ja šta. To se možete uporediti i više isfrustriran. To se porediti sa autom. Znači, oni teže nekakvim vanjskim ovim oblicama moći, vanjskim pokazateljima moći. Što veće auto, što bolje auto, sekretarica da vas najavi. Ako ste vi sad neki ministar ili nešto i vi se morate sekretaricu da vas najavi da kaže hoće moj ministar, ako vi ne možete nazvati sada i reći ovdje, pa reći svoje ime, ja sam taj i taj, i ako vas taj tamo neko ne zna, ne možete se ni baviti s tim. Ne možete vi ići u diplomatiju ako vi ne znate sada ljude, ako vi niste nikad njega upoznali u Americi, u svijetu, u Evropi, na Bliskom istoku, u Rusiji, u Japanu, u Kini, ne znam ja gdje. Odjedanput kaže ja sam sada ministar vanjskih poslova ili ja sam ministar odbrane ili ja sam ministar ovoga, Bože sačuvaj. Nama i sad ministri kantonalni vozuju auto čitav dan. Pa gledajte sada, ja ne znam imam li još vremena. Pa ja nisam dozvolio prvo da vozač dođe ikad po mene. Možda za 6 godina možda je došao 3 puta. Više se puta ja ošao po njega nego po mene. Ne daj Bože da poveze nego od moje familije, da poveze žene ili da poveze dijete. Dnevnicu, ako sam dobio negde na putu, kad sam išao, ako sam dobio negde troškove, nisam uzeo dnevnicu. Karticom nisam nikad platio ništa, reprezentacije nisam platio ništa. Dakle, trudio sam se da se ponašam što racionalnije. Ovaj sadašnji gradonačelnik još je i gori, još i žešći kad je tu u pitanju. Ovaj ne uzme dnevnice nikako. Ovaj voza svoje auto. Ovaj koristi svoj telefon. Troši svoje gorivo. I to se ljudi misle da je to normalno. Međutim, samo malo treba popustiti i da nam dođu na vlast opet oni koji kao, daj, gde ti je ovo, gde je rezerva, tamo 100.000, tamo 3.000, vamo, večera 2.000, auto, gde vozače, da mi dođe, da sjedi, da ugrije auto, snijeg pada, da ugrije auto, da uđem ja u toplo, pa da je ovo, pa da je ono. Malo treba da mi ponovo dođemo na auto. Nama sada ministri kantonalni imaju auto 24 sata na raspolaganju. I treba da ima 24 sata auto na raspolaganju, ali parkirano u dvorištu. Da ako zatreba negde može doći na posao. A ne da on voza sada ženu, dijete, da može otići u prodavnicu. I to oni smatraju za normalno. To nije normalno. Dakle, i mi to sad kad pričamo, on nam kada vi vas za opoštenju, to pusti tu priču. Ne pusti tu priču. To je osnov svega. Pare su osnov svega. Vi ako nemate odnos sprem javnih sredstava kako treba da bude, nećete imati sprem ničega. Nam ministri čim dođe na vas gleda da zaposli ženu, gleda da zaposli sina, gleda da zaposli ne znam nijednoga svog. I to je normalno. I političke partije neke smatruju da je to normalno. I to je kod njih način funkcionisanja. I to je način da oni preuzmeju glasove na taj način, da dobivaju glasove na taj način. I to kao, šta je problem? U čemu je problem kad počnete pričati o tome?
Pa naš sadašnji Elvedin Sedić je bio šef ovoga Zavoda zdravstva 6 mjeseci i nabili ga nogom nakon 6 mjeseci. Samo zato što je htio raditi normalno, što je htio čekati ljudi, ima pravilnik, ima zakon, ima... Ne možete komisiju tu, toliko ljudi, ta komisija ne radi ništa, ne, kaki, haj ti, i doviđenja. Tako da je tu ja se nadam da će da se možda animirati i neke političke partije i određeni dio biračkog tijela i građana koji će pokušati s nekim novim idejama da promijene stvari. Nadati se. S ponosom ističete porijeklo. Nikad se niste odricali rodne grude, živite, što bi naš narod rekao, na poduminti, baštinite porodične običaje, odgajate djecu. Rekli ste svojevremeno prije 10 godina da ste čovjek koji je iz radničke porodice. Da vam je otac radio u inostranstvu, da je majka podizala djecu, da ste nerijetko obavljali i s ponosom isticali poljoprivredne poslove i da ste nakon završetka osnovne škole Avnoj, koja je našem ovdje komšiluku, sad je to Harmani 2, upisali srednju ekonomsku školu, završili odličnim uspjehom i da ste u vašem stilu poručili da su vas oblikovali motika i mistrija. Pa gledaj, mene je odhranila motika i mistrija. Mislim, čovjek se može stiditi porijekla kad je u pubertetu, kad ima 12, 13, pa sad nisam sin doktora ili advokata, nego mi je otac zidar sada, ili mati. Nema škole nikako, završi nešto. Ali čovjek kad postane zreo, onda treba da sa ponosom da ističe to. Dakle, ja sam uvijek ističio da sam ja iskočen, da sam ja skočen. Meni kad bi to oduzeli, ja sam bio u Americi godinu dana. Znači, meni je certifikat potpisao Bush i Condoleezza Rice. Ja sam prošao 6 mjeseci, semestar 1 na Michigan State University. Ja sam radio 6 sedmica u državnoj službi države Michigan u East Lansingu. Dokle nisam ja baš sad magistrirao sam, nisam htio doktorirati, jer sam vidio da to košta 15.000 maraka. Bolje dati mom Mehmedu Jasku ti 15.000 nego ja sada stari, sada dripas da ja potrošim sa ti 15.000, a zakasnio sam za nauku. Ne može se naukom baviti sa 50 godina. Dakle, ja se ponosim toga, ne toliko, nije to sad neka demagogija, nije to nešto moje, nego to je da se kod ljudi probudi taj osjećaj pripadnosti, taj osjećaj ponosa, da učestvuju u zajednici, da rade u zajednici, da budu dio te priče. Eto, to je nekakav moj... Ja znam, meni je naš zajednički prijatelj, bivši gradonačelnik Bihaća i premijer, rekao, pa ti si Šuret jedini ponosiš time što si ti seljak. Ne ponosim se ja, nego ja samo konstitujem. Volio da je moj babo bio doktor neki, ili da je bio vojno lice. Mi smo išli u Avnoj školu, sva djeca bila, djeca vojni lica, mi s koca dođemo prljevi, tuskavi, umor iz vojne, pa je opet bio najbolji, nisam opet bio najbolji, ja sam bio odlikaš, opet završio tu školu. Dakle, to je nešto što treba gajiti u ovoj državi. To je nekako moj, šta ja znam, ne mogu reći imidž, nego to sam ja. Eto. Ja bih vas zamolio, ako imate neku završnu poruku za naše pratitelje, da im saopštite. Pa ne znam šta da kažem. Možda završna poruka da bude da oni, obzirom da ja imam profile sada, međutim, ja to ne pratim, ne čitam jer iznerviram se. Ja volim ovako licem da rješavam i dobre stvari i loše. A Facebook to i ove druge društvene mreže ne omogućavaju. Dakle, ja imam samo poruku vašim pratiteljima da budu milostivi, da me baš ne opletu previše. Sad, ko analizira sada političku situaciju, ko analizira društvo, uopšte i odnose, vidjet će sad po reakcijama kako to izgleda. Evo, samo da je ovo možda, ako ima vremena da kažem. Naravno. Nekad je čovjek, gledajte, nekad su Skovci bili zborovi birača. I vi u Skovce dođete na zbor birača među 100 ljudi i da vi nešto kažete. Trebali ste biti i pametan i jak i ne znam ja šta imati. Znači, neće ljudi da slušaju baš budale. I biti hrabar. Dakle, pre 100 ljudi. Sad, u ovoj nekakvoj digitalnoj eri, sad čovjek može da vlada sa 1000 ljudi i da nema one osobine koje bi trebao imati sad kad bi neko rekao haj stani pre 100 ljudi.
Znači, mi smo sada odjednom smo izrodili, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, mi smo sada izrodili odjednom nekakav novi profil sada čovjeka u društvu sada. Sad može svi znaju sve, svi pričaju sve, svi mogu da komuniciraju sa 100, sa 1000, i stvara se lažna slika. Dakle, ne treba baš ni ovi mediji, neko je to nazvao digitalna devijacija, ne znam ko je, možda sam i ja, ne znam. Neko je to nazvao digitalna devijacija, ne mora baš biti sve, nije to baš sve istinito. Stvara se znači nekakva slika, nekakav fluid, stvara se nekakva slika koju oblikuju ljudi koji baš i nisu kompetentni da to rade. Takve ljude ja molim da budu milostivi prema meni i prema ovoj političkoj nekakvoj koncepciji koju ja zagovaram i prema mojim idejama, da se ne bi previše nasikirao ja kad budem to čitao. Gospodine Fazlić, hvala vam na izdvojenom vremenu i iscrpnom izlaganju. Cijenjeni pratitelji, večerašnji gost bio je Šuhret Fazlić, političar, funkcioner. Do narednog viđenja. Pratite i dalje najbolji portal u regionu, bišćan.net. Još jednom hvala vam na pažnji.